Huma sigħat deċiżivi għall-Ewropa kif il-ġimgħa fetaħ is-Summit tal-Unjoni Ewropea li matulu qed jiġi diskuss mhux biss il-Baġit Ewropew il-ġdid iżda wkoll il-fondi li se jiġu allokati fir-Recovery Fund għal kontra il-COVID-19. Id-diskussjonijiet bejn is-27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea bdew minn filgħodu u wieħed jistenna laqgħa maratona fil-kapitali Belġjana li kellha tibqa' għaddejja b'taħdidiet anke matul il-lejl. Dan għaliex hemm pożizzjonijiet li għadhom mhux jikkonverġu bil-Prim Ministru Ċek Andrej Babis jiddeskrivi l-fond tal-Covid bħala wieħed ineffettiv u li mhuwiex ġust. Anke l-Olanda qed iżżomm pożizzjoni jibsa fuq il-mod kif se jitqasmu l-flus. Bid-diplomatiċi Ewropej jgħidu li d-diskussjonijiet għadhom il-bogħod. Għalkemm il-Bank Ċentrali Ewropew qed jappoġġja l-pjan ambizzjuż li tressaq mill-Kummissjoni Ewropea, tikkummenta Christine Lagarde, il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew. We therefore strongly welcome the European Commission's Next Generation EU proposal, which is dedicated to supporting the regions and sectors hardest hit by the pandemic, to strengthening the single market, and to building a lasting and prosperous recovery. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen għaddiet dawn ir-rimarki mal-ġurnalisti eżatt qabel bdew it-taħdidiet. We are at the beginning of the summit now and the stakes couldn't be higher. If we do it right, we can overcome this crisis stronger and emerge stronger from the crisis. All the necessary pieces are on the table and a solution is possible. Il-Prim Ministru tal-Finlandja, Sanna Marin. I think we have quite a difficult negotiations also, so we will see how this will go, but I'm hopeful at this point. Ikkummenta wkoll Michael Martin, il-Prim Ministru Irlandiż. I think it's extremely important that the European Union collectively gives a very strong message to its citizens that it has the wherewithal and the capacity to deal with this unprecedented crisis that has been caused by the global pandemic. Min-naħa tiegħu il-President Franċiż Emmanuel Macron qed jgħid li dan huwa il-mument tal-verità għall-Unjoni Ewropea. Il-pakkett finanzjarju tal-Unjoni Ewropea se jiskatta mis-sena li ġejja u jestendi sas-sena 2027. Dan se jkun qed inkludi fih l-għajnuna speċifika li qed twiet l-Unjoni Ewropea sabiex is-27 pajjiż membru jiġġieldu d-daqqa tal-pandemija. L-aħħar Gvern Nazzjonalista kien kiseb pakkett qawwi ta' 1.2 biljun euro illi minnhom gawdew il-ħaddiema, iż-żgħażagħ u l-familji Maltin u Għawċin. Flus illi bihom saru proġetti kbar infrastrutturali, toroq u restawr, investiment fis-saħħa, investiment f'għawdex u programmi edukattivi.